Yeah, we are the Dinkruma. We na brofne de custard oil. Ebeton ya den. Emayen. We obi bia wudi awomawuo. Se wo ba wu na wote edisie na wo ba ewu bie mu da. A very powerful plant. Ye posa edigare. So ni akwala wo na otwere ne se. Akwala kekemu ewo namu a mesira wo yamo bi na fafra garlic na efa dware akwala ano. Bibia be ye den ebe ye kama. Ena de nkruma so no ye di dware. Yes, sasedro kese. O pesa sedra ntimi nya de nkruma nya den. Emfi mu ma ne ye da. Ena utimi etete hata sen. E de fra ehye ene garlic eye incense. Obi bia honhom boni bia beba wo fie no utimi de gu jemu na ye wen na ba no se ewo a na ye black ya o mpese wo be wo a aka 3 days amwa ko road a na wa pai 7 12 na wa memene wo ye be ma wo ta memene e ma o lose pen count nti e ma wo nye den enwo